Mu mudugudu w'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria muri leta ya Borno, umubare w'abantu bahitanywe n'ibitero byo kuwa kabiri umaze kugera kuri 69. Hafi y'icyicaro gikuru cya gisirikare i Khartoum, abantu babarirwa muri 70 bigaragambije bamagana umutwe w'ingabo za ONU uherutse gushyirirwaho gufasha igihugu cya Sudani mu nzibacyuho ya politiki. Abacuruzi mu mujyi wa Kisumu muri Kenya ejo barimo gutoragura utuntu twabo twasigaye nyuma y'uko abategetsi bakoreshereza Caterpillar mu kubasenyera isoko riremera hanze hagamijwe kubuza ikwirakwira rya virusi ya corona. Minisitiri w'intebe wa Maroc Saad Eddine El Othmani yatangaje ko igihugu cyahisemo koroshya ingamba za guma mu rugo mu gihe hakiri ibyo imijyi minini isabwa gukomeza kubahiriza. Naho muri Afurika y'Epfo, kuva imipaka ifunze n'indege zidahaguruka kubera icyorezo cya COVID-19, isosiyete yinjizaga za miliyari z'amadolari muri Afurika isurisha inyamaswa iragerageza kureba uko yakwisana.